Dobro večer, poštovani gledalci, pratite najznačajnije regionalno MMA dešavanje Tesla Fighting Championship. Triologija večeras ulazi u svoju najznačajniju fazu, s obzirom da ćemo dobiti odgovor na pitanje ko će biti prvi šampion Tesla Fighting Championshipa. Kao i do sada, večeras ćete vidjeti dobro poznata imena koja okuplja Tesla Fighting Championship, ali sa druge strane vidjet ćete i neke novitete, borce koji će u svojoj budućnosti svakako obeležiti našu MMA scenu. A najatraktivniji mogući način, večeras ćemo otvoriti Tesla FC sa teškašima, dva sjajna momka koja bazično dolazi iz judoa, a upravo je ova veština garant da ćemo vidjeti sjajne poteze, bacanja, klinčeve, razmene teških udaraca. Kao što u svetu mnoga slavna imena dolazi iz ovoga sporta, tako i večeras od Željka Sarića koji kreće ka heksagonu i Darka Stošića možemo očekivati maksimum. Željko Sarić nam dolazi iz Ortodox MMA kluba gdje je ujedno i trener. Do sada je imao dve amaterske MMA borbe u kojima je bio uspešan, a ovo će mu biti drugi profesionalni meč. U prvom meču, nažalost, nije pobedio, ali zato večeras će želiti da popravi utisak i da se na najbolji mogući način predstavi publici Tesla Fighting Championshipa. Dobro poznato mesto, hala sportova. Do sada je svaka od prethodne dve Tesle oprodala sva očekivanja publike. Nadamo se da će tako biti i večeras. Željko Sarić, visok je 187 cm, težak 106 kg. Ono što se moglo vidjeti u njegovim prethodnim mečevima, to je velika hrabrost, strčanost. Svaki put unese kompletnog sebe u svaku svoju borbu. Tako je bilo i dok se bavio judom, u kom ima crni pojas drugi dan. Tako će sigurno biti u mixed martial artsu. A vreme je da ka heksagonu krene upravo momak za koga mnogi kažu da je veoma talentovan, da će obeležiti sljedeću deceniju srpskog, verovatno i regionalnog mixed martial artsa. Momak koji je bio šampion Srbije u judovu, a sada se u MMA akademiji obučava za pravog i kompletnog MMA borca. Fizički deluje poprilično spremno. Darko Stošić, svega 21 godina, 182 cm, 104 kg. Ovo mu je prva profesionalna borba, tako da sigurno da je pod velikim psihološkim pritiskom. Odgovornost je veća, tim pre što učestvuje na najvećem MMA turniru naših prostora. Možda je bilo bolje da se oprobao na nekom nižem nivou i tu stekao određeno iskustvo, ali verujući Draganu Tešanoviću i Rođe Radosavljeviću koji su njegovi treneri, Darko Stošić bi definitivno večeras trebalo da opravda poverenje kojima je ukazano. Iskustvo je na strani Željka Sarića, ali fizička priprema, mladost i glad za pobedom sigurno da idu u prilog Darku Stošiću. Poslednje pripreme pred ulazak u heksagon. Uskoro nas očekuje i prva borba, otvaranje trećeg po redu Tesla Fighting Championshipa. Kao i kod svih mladih boraca, prve godine su ključne za razvoj karijere. To je vreme kada se gradi samopouzdanje i naravno kada se na vreme možda otklanjaju neki nedostaci, ali svakako da će iz meča u meč veština Darka Stošića napredovati.
Mnogi slavni borci dolaze iz judoa. Ono što krasi te borce, to je svakako velika srčanost, sjajan parter, odličan klinč i stabilnost, lako prevođenje u parter, ali kako se pokazalo, kod većine ovih boraca imaju dosta teške ruke i posjeduju gotovo svi knockout snagu. Naravno, to se može vidjeti najbolje na primjeru Aleksandra Radosavljevića, upravo trenera Darka Stošića. Nadamo se da će rođenim stopama i Darko krenuti na samom početku razmjena nožnih udaraca. Inače, Darko je pomalo i digao prašinu pre ovog meča, to možemo svakako pripisati njegovom temperamentu i godinama, ali sa druge strane Željko Sarić je iskusan borac, tako da nije podlegao tome svemu, a naravno možemo reći da je sve to i deo marketinga kako u svetu, tako i kod nas. Pokušaj sada head kicka, nešto pomalo netipično ipak za borce koji dolaze iz judoa, ali sjajno je vidjeti da je u tom segmentu Darko Stošić napredovao. Naravno, tajlandski boks, odnosno Muay Thai i kickboks su sastavni delovi mix martial artsa i od toga više nijedan borac ne može da beži. U ovim trenucima Darko Stošić je taj koji inicira borbu, vrši pritisak, a naravno, pored udaraca koji su svakako najznačajniji faktor pri bodovanju kod sudija, ono što sudije definitivno treba da ceni, što se naravno i ceni po pravilima, to je agresivnost i pritisak koji se ostvaruje na protivniku, dakle inicijativa u borbi koja se preduzima. Još jednom snažan middle kick. Darko Stošić je rešen, kako i sam rekao, da nokautom zabeleži svoju prvu profesionalnu pobjedu. Sad je prva razmjena udaraca. Dani kada su borci po samom početku meča srljali jedan na drugoga su davna prošlo, s obzirom na izjednačenost kvaliteta. Niko više ne sme da se zaleće na takav način ka protivniku, tako da ono što je najčešće u svakoj MMA borbi, to je prvenstveno odmeravanje snaga, šahovska igra. Na početku se procenjuje domet i svoj protivnik sada snažno zamahuje. Darko Stošić je pogodio Željka Sarića, da li ćemo vidjeti već u prvoj rundi nokaut? Snažno zamahivanje, širok udarac, prvi knockdown je već pao. Sada Sarić pokušava da spasi živu glavu, snažni udarci, ozbiljne sada razmene. Darko Stošić je definitivno pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najznačajnijih praktikanata mix martial artsa u njegovoj diviziji u ovom trenutku. Sjajan je to bio pogodak, međutim kako se sada čini, Željko Sarić ipak uspio da se oporavi. Preokreti su sastavni deo mix martial artsa. U ovim trenucima kao da je počeo da posustaje, možda je i previše energije oduzela ona razmjena udaraca, odnosno one kombinacije koje uspio da realizuje Darko Stošić. Sjajan sada pogodak, dobar je to bio krošće Željka Sarića. Sarić sada polako osjeća da Darko posustaje i možda je ovo pravi trenutak da se borba preokrene u njegovu korist. Prvi deo runde je svakako pripao mlađem borcu, ali još dve runde su pred nama, svašta može da se desi. Bili smo svedoci nebrojeno puta da praktično izgubljena borba posle velike senzacije se potpuno preokrene. Sjajno sada kontra, da li je uzdrman Darko Stošić? Neverovatno, Željko Sarić sada je nadomak pobjede. Nakon velikih problema kojima se nalazio tokom prvog dela runde, sada je on taj koji se nalazi u full mount poziciji, želi da okonča borbu, međutim sjajno okretanje, eksplozivni polumost, tehnika kojom se oslobađate iz full mount pozicije i sada potpuno preokrenuta slika koliko samo preokreta u ovoj prvoj borbi. Sjajno otvaranje Tesla Fighting Championshipa, bolje od ovoga nismo mogli da očekujemo. I dižu se borci na noge. To je naravno praksa ukoliko borba uđe u malo pasivniji tok. U tim trenucima se vraća borba na centar heksagona. 2 knockdowna. Sjajno, još jednom desni pogodak, to je pogodak desnom rukom Željka Sarića, uzavrela je krv. Ponovo ozbiljne razmjere udaraca, koliko samo ovde pada teških pogodaka. Knockout od samog početka borbe, praktično lebdi u vazduhu. A sada deo borbe koji smo očekivali da će se češće dešavati u ovoj borbi, klinč, naravno mnogim gledocima
je klinč dosadan, ali ipak to je veliko poznavanje veštine rvanja. U ovom trenutku i judo, sjajno saplitanje Darka Stošića. Inače, ono što judiste čini jako nepredvidivim, to su upravo tehnike saplitanja i bacanja preko kukova, nešto što borci koji treniraju isključivo MMA možda i ne očekuju toliko. Najčešće se odbrane od bacanja baziraju na odbranama od takozvanih single double leg tehnika, odnosno rvačkih tehnika prevođenja borbe u parter. Samim tim judisti vrlo lako saplitanjem dovode borbu u onaj segment koji im često najviše odgovara. Poprilično je umoran Darko Stošić, ali potpuno razumljivo s obzirom na energiju koju je uložio u prvoj rundi. Željko Sarić na početku borbe nije obećavalo ono što se dogodilo, dakle knockdown. Nakon toga kiša udaraca koje je plasirao iz ground and pounda. Da vidimo samo i replay nečega, to jest replay par poteza koji su se desili. Ovo je bio desni kroše pravo u centar za ravnotežu, odnosno temple, kako bi rekli Amerikanci. Umalo je ovu borbu rutinski završio Darko Stošić, međutim nakon ovih početnih udaraca i knockdowna nije mu ostao dužan i Željko Sarić imao i on svoju šansu da okonča borbu. Sjajna prva runda, u svakom slučaju očekuje nas narednih 5 minuta lavovske borbe. Poput početka borbe i u drugoj rundi borci polako odmeravaju snage. Međutim, u prvoj borbi, to jest u prvoj rundi, to je bilo zatišje pred buru. Nadamo se da će tako biti u drugih 5 minuta. Traži sada iz ugla Željka Sarića da bude malo aktivniji. Ono što bi trebalo da ih brine, to su i opasno spuštene ruke Željka Sarića, koji sada malo i provocira borbu, a videli smo to i od Darka Stošića. Dobar sada leg kick Željka. Sada se i njemu plazi Darko Stošić. Međutim, ipak sportski pozdrav. Dobar uppercut Željka Sarića u ovom trenutku. Ono što je evidentno kod ova borca su jako čvrste, praktično čelične brade. Posle toliko teških udaraca vidimo ih obojicu na nogama. Sada ide na... trenutku je krenuo na double leg Darko, ali ništa od toga i ponovo klinč igra, sjajno koleno u telo. Traži sada medicinski timeout sudija, s obzirom da je Željko Sarić dobio jedan ilegalan udarac, očigledno koleno od malo pre završilo na nezgodnom mestu. Dobijaju dodatne instrukcije iz ugla oba borca. Tražio Željka Sarića sada da malo više koristi kikove, odnosno nožne udarce. I ponovo kreće sa uppercutom. Snažan sada zamah, srećom po Željka Sarića nije pogodio. Sada malo i judo na delu, pokušaj bacanja jednog i drugog borca, veliki balans. Podsjećamo, i Darko i Željko su nosioci crnog pojasa judoa. Željko Sarić drugi dan, za sada prvi dan Darko Stošić, ali sigurno će se to u budućnosti promeniti. Ponovo ide na single leg, Darko Stošić prevodi sjajnu borbu parter, sada ga u polugardu drži Željko Sarić. Definitivno će to gledati da premosti što pre može. Darko i nađe se u povoljnoj poziciji. U ovim trucima je naravno potrebno istrpljenje. A ovi si udarci su uvertira za pokušaj premošćavanja garda. Sada umalo da se nađe u bočnoj poziciji, međutim ipak uspeva da se oslobodi nekako. Sada klizava podloga signalizira Darko Stošić da je vreme da se obriše pod heksagona. Klizav parter je nešto što može predstavljati veliki problem za borce. Ne samo da je potencijalna mogućnost da se borci povrede, već jednostavno vrlo lako se može izgubiti pozicija, a neretko se dešavalo i da nakon klizanja borci budu nokautirani.
Balans je definitivno nešto što je jedna od najbitnijih stvari u samoj borbi i kod samog borca. Vidimo ovo sjajno single leg bacanje. Teška kategorija, veliki problem naravno koji teškaši imaju, to je kada prva runda protekne u velikom ritmu, treba sačuvati kardio do kraja borbe. Naravno, jako je teško boriti se u istom ritmu od početka do kraja. Dobar leg kick sada Darka Stošića. Druga runda, naravno pasivnija u odnosu na prvu, ali ipak je teško reprizirati ono obilje akcije koje smo imali priliku da vidimo. I ponovo plasira Darko Stošić leg kikove. Svakako faktor iznenađenja koji je pokazao u svom nastupu su ovi nepredvidivi leg kikovi. Vidjeli smo par puta u prvoj rundi da imao i pokušaj nožnog udarca u glavu, odnosno head kika. Željko Sarić je pokazao u prvih 5 minuta da ima ozbiljan kontra udarac. Tako da i ovo na neki način pasivno kretanje može da bude uvertira za nešto zbiljnije. Upravo se to sada desilo. Pročitao je pokušaj leg kika. Sjajna kontra. Zadnji direkt je bio u pitanju. Otežale su i ruke. Svakako bole i ramena. Snažan zamah. Desni krošet Darka Stošića je nešto što je jako ozbiljno. Nisam siguran šta je sada pokušao da signalizira Darko Stošić, ali ipak nije bitno, borba se nastavlja bez prekida. Još jednom sjajan pogodak desnicom. Traži iz ugla Željka da malo više koristi prednji zadnji direkt. Svesni su da mora da dobije ovu rundu. Prva runda je bila poprilično izjednačena, tako da nastavak borbe je svakako presudan i za jednog i za drugog takmičara. Moraju da ostave ozbiljni utisak u sudija ukoliko se naravno desi da sudije budu te koje odlučuju o sudbini ovih boraca. Sjajan uppercut. Očigledno da postoji rupa u gardu Darka Stošića koji je par puta uppercutom uspio da iskoristi Željko Sarić. Završena je i druga runda. Teško je proceniti ko je bio u prednosti, ali ipak nakon prve runde sudije će biti definitivno na mukama ukoliko se desi da se ova borba završi bez pobednika u samoj borbi, dakle ukoliko bude došlo do bodovanja. Vreme je za finalnu rundu, vidjeli smo dosta toga, u prvoj rundi vidjeli smo nokauti, to jest knockdown i na jednoj i na drugoj strani, umalo završena borba, poprilično izjednačeno, a druga runda je protekla u znaku par širokih zamaha i par pogodaka Darka Stošića i ovog sjajnog uppercuta koji je, kako se učinilo na trenutak, i uzdrmao Darka Stošića. Odličan refleks, sjajno uhvaćen leg kick, nakon toga i kontra. Međutim, ipak je blagu inicijativu imao Darko Stošić, tako da možda ipak da je ova runda otišla u njegovu korist. Prva runda dosta diskutabilno. Oba borca su dala svoj maksimum, malo agresivniji možemo reći bio Darko Stošić, ali ipak kažem knockdowna, 2 knockdowna, bit će jako teško sudijama. Treća finalna runda, da li borci imaju snagu da prirede ipak za početnu borbu večeras, knockout. Sada sjajan middle kick, međutim ponovo uhvaćena noga Darka Stošića, šta se ovdje desilo, sjajna kontra. Uhvatio je nogu Darka Željko Sarić, plasirao je kontru, identičan potez kao iz druge runde, međutim onda u naletu želeo je da iskoristi taj faktor iznenađenja, dobio je kontra udarac. Morat ćemo da sačekamo replay da vidimo šta se tačno dogodilo, bio je to dosta brz i snažan udarac i sada ponovo poput prve runde Darko Stošić je taj koji preuzima inicijativu. Ipak dižu se borci ponovo na ustojeći stav. Sjajan početak finalne runde za Darka Stošića. Nakon ovog knockdowna možemo reći da je ostatak runde biti ili ne biti za
Željka Sarića definitivno da za sada gubi borbu s obzirom da je prva runda, možemo reći, bila izjednačena, možda blaga prednost čak za Darka Stošića. U drugoj rundi nismo vidjeli nešto spektakularno, ali ipak imao je Darko to jedno bacanje, imao je par pogodaka, jako je dobio kontru iz tog uhvaćenog leg kika. Sada treća runda svakako protiče u njegovom znaku, ukoliko se ništa bitnije ne promeni do kraja borbe. Mislim da će mu sudije ipak biti naklonjenije. Tako da Željko Sarić mora da pokuša da pronađe poslednje atome snage u sebi i proba da uradi nešto više. Dobija podršku iz svog ugla. Darko Stošić mora da bude naravno aktivan da se ne bi desio povraćaj na noge, jer bez obzira, naravno svaki borac ide na završnicu, ali ono što svakako ovim trenucima odgovara Darku Stošiću, to je dominantna pozicija, plasiranje udaraca u parteru, to je ono što mu donosi sigurnu pobedu. Ukoliko ih eventualno sudija vrati u stojeći stav, Željko Sarić vrlo moguće će krenuti na sve ili ništa, svestan zaostatka u bodovima koji se napravio u trećoj rundi. Željko Sarić ipak ne radi dovoljno sa leđa, ne pokušava nijednu tehniku završnice, međutim jako je teško u ovoj fazi s obzirom da su borci poprilično umorni, dosta su i klizavi, jako je teško izvesti bilo što zbiljnije u parteru. Sada je uspio da se izvuči iz full garda Darko Stošić, drži ga još uvijek u polu gardu Željko, ali vrlo je moguće će pokušati da dođe do full mount pozicije, upravo to sada i radi, pokušava da premosti gard. Još malo mu fali i uspio je, čini mi se da. Mada poslednjim atomima snage Željko Sarić uspeva nekako da ga zadrži u polu gardu. Ipak full man pozicija na kraju. Ozbiljni problemi za Željka Sarića pred kraj borbe. Ipak uspio je nekako da se izvuče iz full man pozicije. Nešto blaža pozicija za njega, sada ide na Kimuru. Željko Sarić, bit će mu jako teško, za Kimuru je potrebna pre svega velika snaga. Naravno, najčešće se Kimura sprovodi na fizički slabim protivnicima, ali opet kažem, s obzirom da su dosta znojavi borci, jako će teško biti da zadrži zglob Darka Stošića. Ponestaje ideja, ponestaje snage, ponestaje vremena Željku Sariću. Pokazao je veliku srčanost i umeće u prvoj rundi, međutim nakon toga borba je otišla u korist mlađih takmičara. Kako sada stvari stoji, ipak ćemo biti svedoci prve sudijske odluke na Tesla Fighting Champu broj 3. Posljednjih 10 sekundi. Finalni trenuci da možda Darko uradi nešto više, s obzirom da Željko Sarić ovim stavom deluje kao da se potpuno predao i to je to. Naravno ne smemo da prejudiciramo, ali meni ipak deluje da je Darko Stošić uradio više nego dovoljno da ostvari svoju prvu profesionalnu MMA pobedu. Nešto što će mu veoma značiti u nastavku karijere na toliko ozbiljnom turniru. Uspeo je da prikaže dosta toga. U trećoj rundi nismo vidjeli previše akcije, međutim vidjet ćemo još jednom double leg bacanje, prevođenje u parter, a nakon toga uradio je više nego dovoljno Darko Stošić da bude pobednik ove runde. Još neki iz momenata u drugoj rundi. Vidimo ovo bacanje iz druge perspektive. Publika u hali sportova definitivno može biti zadovoljna prvom borbom. Takmičari su dosta toga prikazali.
Darko Stošić je takođe pokazao da srpski miks mašalac ne treba da brine za svoju budućnost s obzirom da ima toliko kvalitete mlade prospekte, a ovo je jako bitan moment, možda i najbitniji u ovoj celoj borbi. Darko Stošić potpuno zasluženo pobeđuje sudijskom odlukom, prva profesionalna MMA pobeda. Kaže, malo pre ste vidjeli na usporenom snimku i taj famozni zadnji direkt kontru koja je preokrenula potpuno tok ove borbe i osigurala pobedu mladom Darku Stošiću. Teško u trenucima dolazi do daha, Darko Stošić potpuno je fizički iscrpljen, tako da mu nemojte zameriti. Nije puno rekao Darko Stošić, ali ono što je najbitnije, on je više nego dovoljno toga rekao u heksagonu. Ono što se pokazalo po ko zna koji put,